Tata ki te rua rau ngā tāngata ka whai mahi hou I muri I te waranga o te whare patu miti I te aroha. Engari kotahi rau e 5 tekau ngā tāngata ka mate ki te kimi mahi I wāhi kē. I pānuitia te kōrero nei ki ngā kaimahi I te aroha I te ahiahi nei. I mua he ngā wari noaiho kia junior kaumoana te utu I ana nama. Engari no te weranga o tōna wāhi mahi I te praere, kei te rere ngā māharahara. I'm probably going to have to go somewhere else. Work just as hard, if not harder, to make not even half the amount of money I've been making. So yeah, it's going to be real hard. Ko junior tētahi o ngā kaimahi e toru rau e 5 tekau o te whare patu miti o te aroha I karangahia ki tēnei hui. Kaore mātau I whakaitia ki roto, engari ko te kōrero te rāpea ka mate etahi ki te haere ki here taunga, kimi mahi ai. There's some good options, there's some certainty, but nonetheless at Christmas time for those who can't take up that job opportunity or we fill the job opportunities, there'll obviously be a seasonal layoff for those people. It was positive. I didn't come out crying. I mean, they gave us more than what I expected, so I'm quite happy about things. I know it's a bad time at Christmas time, but it's quite good. I'm happy with the announcement. Like I say, being offered the opportunity to go for one of the 190 jobs down in Hastings in the interim is better for a lot of us than nothing at all. Kei te ngata pea etahi, engari anō etahi atu pēnei ia junior, kua te kaumāwhitu tau e mahi ana ki te whare patu miti o te aroha. It's a bit hard. They had a couple of good offers, but just got to go home and talk to the wife about it. Ko te whare patu miti tētahi o ngā wāhi mahi nui o te aroha, ko te whakapae he aitua, he tūpono noaihora nei tōna weranga. Kaore I te mōhiotia me nā ka puare anō o nā tatau, ka utua ngā kaimahi tai atu ki te kirihimete, ki Ngikiriona, te karere.